Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün mayısının 22'si Salı kunu. Amerika Birleşken Devletleri'nin devlet katibi Mike Pompeo Rusiyanın işgal etilgen Gurji territoriyalarından öz ordularını çıkarmağa çağırdı. Bunu o Gurjistan baş naziri Georgiy Kvirikashvili ile Washington'da geçirilgen umumi bir briefingi vaktinde bildirdi. Pompeo kaydetkeni gibi Moskva 2008 senesi kabul etilgen ateşni toxtatu hakkında anlaşmanın mecburiyetlerini yerine getirmeli ve Gurjistan'ın regionları Abxaziya ve Cenubi Osetiya'nın mustakil territoriyalar olarak tanılmasını lahu etmek ve bu regionlarga humanitar yardımın serbest erişimini temin etmek gerektir. Amerika Birleşken Devletleri Gurji toprağının Rusya tarafından işgalini katiyen takbih etti. Rusya'nın Gurjistan'a zorlaf girmesi halkara barışık ve tehlikesizliğinin bozuluğu olup, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın nizamnamesi ve Helsinki sonki aktının umdelerine karşı kele. Rusya tarafından işgal edilgen Abxaziya ve Cenubi Osetiya'nın teritoriyaları Gurjistan'ın kısmıdır. Birleşken Devletler Gurjistan'ın suvereniteti ve halkara seviyede tanılgan sınırları ile toprak bütünlüğüne kol tuta. Gurjistan Amerika Birleşken Devletleri'nin memleketimizin toprak bütünlüğü ve suverenitetke göstergen turgun ve ayan destekine yüksek kıymet kese. Rusya Federasyası ile ziddiyetinin tınç çizilişinde Gurji topraklarının Abxaziya ve Tskhinval regionunun işgal azad edilmesinde Amerika'nın desteği memleketimiz ve regional turgunluk için gayet emniyetlidir. Ukrayna prezidenti Kiyev'de Estonya prezidenti ile көз-көзге Kuruşevni keçiri. Kersti Kalyulayd Ukraynaga 4 günlük resmi ziyareti ile keldi. Devlet başlarının reisliginde geçirilecek müzakerelerinin neticesinde bir sıra iki taraflama vesikanın imzalanılması planlaştırılan. Estonya matbuat vasıtalarının bildirilgeni gibi Kalyulayd başlığında heyet terkibine 30 insan kiri. Onların arasında Estonya'nın belli iş adamları. Estonya prezidenti Kalyulayd Şarkı Ukraynaga barıp, cibe etrafındaki humanitar vaziyetini öğrenecek ola. Ukrayna siyasi mabüsü Oleg Sentsov'nun azat etilmesini yakında Rusya'nın en azından 130 ilim ve medeniyet erbabı talep etti. Ular Troitski variant ilmi popular gazetasının saytında derç olungan müracaatını imzaladı. Onların arasında edebiyat boyunca Nobel mükafatının laureatı Svetlana Alekseyevich, yazıcı Viktor Şenderovich, şairi Lev Aborin, jurnalist Sergey Parkhomenko. İmza çekkenler Peterburg İktisadi Forum'un iştirakçılarını da arizaga koşulmağa çağırdı. Sentsov'ni vatanına, Ukraynaga yollamağa talep etemiz. Oleg Sentsov'nun ölümü Rusya için maskarlık olur ve onu kurtara bilgen, ama kurtarmagan herkesni ebediyen lekeler. Oleg Sentsov'ni 2014 senesi Mayıs ayında Kırım'da Rusya kuvvetçileri tutup algan edi. Sahtelengen deliller boyunca Kırım'da Yarımada'nın işgali vaktinde terör eylemlerini hazırlaganında kabatlanaydı. Birazdan rejissör Selaviya Patlav aletini saklap tutkanında şekleneydi. 2015 senesi Avgust ayında Rusya mahkemesi Sentsov'ni 20 yıllık hapis cezasına mahkum etken edi. Şimdi Yamalani Немецкий muhtar bölügünsünde katı nizam kolonyasında yata. 9 gün evvelsi Sentsov açılıkını ilan etti. 64 Ukrayna mabüsünün azat etilmesinden son açılığını toxtatmağa vade etti. Finalist takımlar Liverpool ve Real Kiyev'ge Mayıs'nın 24'ünde keli. Kral klubunun idmancısı Zinedine Zidane inandırığına göre sporçular Avrupa'nın esas futbol ganimetini 3. kere kazanmağa aves etti. Ve onların isteği 11 yıl içinde ilk sefer Avrupa'nın en belli klub turnirinin finalına geçken İngiliz Liverpool takımından az değil. La posibilidad de jugar una tercera final. Ardı sıra 3. finalda oynamağa imkanımız var. Bu sefer rakibimiz ziyade aç olacak eken. Bana bunu nasıl aytır olursunuz? Ardı sıra 3. finalda oynamağa fırsatımız var. Elbette rakibimizin kendi planları var.
Bizimde өз планаларымыз бар. Ама bizim рақыбымызден да аз ач олғанымыз айтып олмассыныз. Тәжірибеміз ақында сөз кетмей. Біз финалдамыз, олар да финалда. Шифрелеген соядлары әкебенден зияды бюджет ері. МДХ-тимаи стипендиялар бедава китаплар ве интернет. Қырым абитуриентлері үшін хавсызлық ве онайтлы шарайтлер. Украина бойынжы 35-та селмерке зайынды ярымада талебелеріне меслят бере. Әкебен 18 сенесі садалештірілген кіріш компаниясы ақында тавсилятлы желевхамызда сейретіңіз. Там анонимлек бетіні қапатмақ сесіні дінештірмек адвесу едіні білдірмемек. Тек бұ шартлар иле Қырымның абитуриентлерінден бірі бізге интервью бермеге разы олды. Кезлев мектебінің 17 яшында мезуны Қытай Украинаның али оқу юртуна кірежек ола. Сам решил для себя. Озым қарар еттім, кермеге істейім бұл қадар. Ана бабам да гел, бір кимсе озым қарар еттім, ағам да анда. Башқа шерге кережек олса едім. Қорқыншылы олыр еді. Анда есе ағамның янында олажам. Өз қарарыны мектеп талебесі яждашларына білдірмей шалетілген Қырымда алған Русия басқалары себебінден Украинаға музбеда вранмаға ве атта қыттанен олған бақ хақында білдірмеге хафлыдыр. Бұндан да ғайры яшларының чоқысы жғалі кемиетін тәсіріне қабыла. Бояться засудження, бояться того, Так біқтен қорқалар, сонра Қырымға қайтып оламай жақларындан сақыналар. Базалары елінің әр қысма ақында сөз кете. Мұнда ордуға чығырылы жақлары ақында түшіне әрге занлай. Русия Федерациясының ишғаля кемиетінің тәшвек қабер машнасы чалыша ве олар Украина ақында бұзылған малюматны бере. Қорқыны жоқ етмек ве Қырым әмді Донбасын ишғаля тәлген қысмындан мезонларының суалеріне жева бермек үшін тәсіл назерлігі 35 мақсус меркезні тәшкіл етті. Меслятчылар или ичтимаи ғлар вастасынен бағлан махму. Бұның әле тәлебелер бұтын малюматны программаның доступны освита сайтында тапа біле. Мұнда Украин тілі, әдебиеті ве Украина тарихы бұйынче бедава видео дәрслері беріле. Сәдәлештірілген кетешат бұйынче оқу йортларына кірмек үшін бұ екі фәнден имтианларына бермек керек. Ешал етілген территориялардан мектеп тәлебелеріне ЗНО-ны бермеге шарты гіл. На цьому сайті є Бу сайтта қайд олунмадан видео дәрслеріне бақмақ мүмкін. Бу пек мұйым чүнке бу имканны берген екене сайттар. Бу лелекнен Русия кемиеті бу сайтның ачылмасыны тақып етіп оламаз. Кайф али оқу юртуна сәдәлештірілген кіріш программасындан Елевелсі София файдаланылды. Қырымда Ялта шерінің Украин гимназиясыны бітірді. Ярымадада боле уч гимназия бар еді. Дейеке сыныпдашларының чоқысы ярымадада али тәсіліні алмаға істемейіп Қытай Украинаға көшті. Қызын айлесі жалетілген ярымадада қалды. Есть так с тревогой иногда. Кемерде ижан ле сорғанлар бар. Қызыны шымды қайда? Киевде оқый. Вай, онда яқшымы? Бет яқшыдыр. Біз ona барып келеміз. Ерші яқшы, гузел. Қырымылыларға яқшы давраналар. Бірді-бір дұшман кейфі дүйулмай. Оле ұса яқшы. Ел 2016 сенеден башлап, Украина Қырым мезонлары үшін сәдәтләштірілген кіріш системасы бойынша 2500 квота еріні айырам. 2017 сенесі бойынкентан тек 204-дан файдаланылды. Тәсіл мерkezінде дейлерке бұл сене абитуриентлерінің сайысы чоқлашыр. 2018 сенесі башындан мұражатларының сайысы баяғы артты. Урметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонке хабермасы дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыңыз сақлықнен қалыңыз көрішкенде.